Ita aprende a letra G, honinia son G. Agora, mai ita repete temi son G hamutuk, molok aprende letra phone. Mai ita hahu. G. Garfo. G. Gravata. G. Grilo. G. Goma. G. Goiabas. Parabéns! Agora, ita se aprende letra phone, honinia son. Ita nia letra lorong ohing niang mak, letra U. Nia son mak, U. Temi tuir? U. Pronto? Mai ita hananu hamutuk son U. Uping halima rometang, no metang so itu sama upingnya aing, no uping tani sakilat. Hamos suson uping halima rometang, no metang so itu sama upingnya aing, no uping tani sakilat. Hamos suson Tambah imi hatene ona son U. Agora, mai ita temi objeto sira nebe nia narang hahu ho letra U. No ninia son U. U. Ulun. U. Uma. U. Uvas. U. Ular. U. Udan. Capaz los. Agora, ita se buka letra U bot iha livro larang. Ubot. 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 Agora, ita se buka letra U kik iha frase ne. Ukik. Ukik. Ukik, 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 ukik. Tambah imi hatene ona letra U, mai temi hamutuk son U. U, 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 U. Parabéns! Imi hotu bele temi son U, hodiak no los. Keta haluha, like, share, no subscribe.